Reka dusubire ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu umutwe wa M23 uri mu marembo y'umujyi wa Goma. Ibi bibaye nyuma y'imyaka 3 uyu mutwe wubuye intwaro. Mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo ari hafi y'umujyi wa Goma akaba dufasha gusesengura ibijyanye n'iyi ntambara. Kagabo, wiriwe? Mwiriwe neza Leonsi. Hanyuma M23 yakunze kugaragaza ko idashishikajwe n'umujyi wa Goma. Kuki kuri iyi nshuro abantu bikanga ko ishobora kuwufata isaha iyo ari yo yose? Abantu barikanga ko amateka ashobora kwisubiramo kuko muri 2013 umutwe w'abanyekongo baharanira uburenganzira bwa M23 wafashe umujyi wa Goma, ariko bigizwemo uruhare n'umuryango w'abibumbye. Abarwanyi b'uyu mutwe basubira inyuma ndetse biza kugeraho bamwe bahungira muri Uganda, abenshi abandi bahungira mu Rwanda, baza no kuvanwaho intwaro. Izo ntwaro zisubizwa Kongo. Uyu munsi rero nyuma y'imyaka 12 M23 iri mu marembo ya Goma, ariko noneho hari impinduka zabaye kubera yuko mbere yuko M23 igira agace kariko kose igeramo, yakomeje kuvuga yuko iyo idashaka gufata agace ahubwo igasabirwa ibiganiro na leta ya Kongo. Leta yakomeje kubyanga, ikagabwaho ibitero, ariko noneho nta nubwo rugagwaho ibitero na leta yabo gusa, ahubwo yabaga ifatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abasize bahekuye u Rwanda. Biza kugirwamo uruhare n'ingabo z'abarundi. Leta iza guhuriza hamwe n'imitwe y'abarwanyi yose yari iri aho ngaho, babahuriza mu cyo bise Wazalendo. Biba rero ruvangitiranye. Kongo irwanisha abo bose bahangana nayo 23 kugeza ubwo rero 23 yishatsemo imbaraga, igenda ifata uduce dutandukanye kugera za Bunagana. Ariko muranabizi muri 2022 ubwo umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba woherezaga ingabo, M23 yemeje gusubiza tumwe mu duce yari yafashe, igaragaza ko ishaka ibiganiro, ariko na Kongo ntiyishimiye izo ngabo, irazirukana. Kugeza ubwo rero ibintu byarushaho kuba bibi. Kongo ivuga ko itazaganira nayo 23 ahubwo ishimangira ubufatanye bwayo n'abandi bose bahuriye ku ngengabitekerezo ya jenoside, baba Barundi, baba umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu munsi rero 23 navuga ko ubwo burakari bwose ko kwishaka imbaraga byose byatumye noneho igota umujyi wa Goma. Ubu ngubu iri mu birometero bikeya kugira ngo ugere mu mujyi wa Goma, ariko yabanje gufata ibice byose bikikije uyu mujyi ku buryo uyu munsi abawurimo nta bw'inyagamburiro bafite. Murabyibuka mu minsi tariki 14 z'ukwezi kwa mbere bafashe aho bita Masisi kuri zone. Nyuma y'iminsi mikeya bafata Sake, bafata za Minova. Ubu rero bari muri Goma nta bw'inyagamburiro bafite, inzira bafite ni y'amazi, kandi nabwo nubwo bayinyuramo M23 yaba ibareba mu gihorihori. Abandi amahitamo bafite n'ukunyura mu Rwanda, gusa yatanze amasaha 48 kugira ngo abo bahanganye ingabo ziri muri Goma zimanika intwaro. Ivuga yuko yiteguye kwakira ingabo za Kongo nabo bahuriye mu mitwe y'iswa Wazalendo, ariko ko abo badashaka ari FDLR bagomba gusubira iwabo, ko abarundi bagomba gusubira iwabo. Uyu munsi rero amateka yakisubiramo M23 iramutse ifashe Goma. Naho ubundi bijyanye no kwifata Goma yavuze ko idashaka kwifata, kimwe nuko yavuze ko idashaka gufata kandi gace, ahubwo ikavuga ko yagiye ibikururirwamo no kuba leta ya Kongo yarakomeje kuvunira ibiti mu matwi ikanga kubumva, ahubwo ikarushaho kugaragaza ko iteje imbere ingengabitekerezo jenoside, byaba ari ukwica abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane ubwoko bw'abatutsi. None ugasanga na twa duce impunzi zavuyemo zikaza mu Rwanda zikajya no mu bindi bice by'isi hagiye gutura FDLR, habaye indire FDLR, aho M23 yagiye ifata hose bagiye bahirukana FDLR. Hanyuma Kagabo, si ubwa mbere nyine M23 yabifashe umujyi wa Goma, ko yongeye gusatira umujyi. Haba hari ubutumwa bitanga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se no ku mahanga muri rusange? Unarebye amatangazo ari macicikana ndetse n'akanama k'umuryango w'abibumbye kateranye n'ibyagiye biganirirwamo n'amatangazo ibihugu birimo bisohora, urebye uko iki kibazo cyakomeje kugenda, ibihugu bikomeye by'amahanga bisa naho byagiye bigwa mu mutego wa Kongo yakomeje kwitwara nk'umwana murizi. Noneho ntibite ku kibazo nyacyo gituma M23 irwana, kuko n'abantu barwanira gakondo yabo bavuga bati turicwa. Ingengabitekerezo jenoside, ibikorwa bya jenoside birigaragaza, ntago babumvise. Uyu munsi rero kutabumva byabakuruyemo gushaka izo mbaraga kugira ngo bashyire igitutu kuri leta ya Kongo no ku muryango mpuzamahanga. Uyu munsi rero uwaza bitewe n'imbaraga M23 imaze kugaragaza, bitewe no kugota umujyi wa Goma, uyu munsi noneho ashobora guhindura imvugo, ndetse babonye ko hari n'abatangiye
kuyihindura. Rero gufata Goma byaba ari ugufata ahababaza, byaba ari ukwerekana imbaraga bafite, kandi uko bagenda bafata ahantu banahayobora, aho bagiye bafata hose barahayobora, bakahashyira imiyoborere ikora itandukaniro, byerekana yuko rero iramutse ifashe Goma byaba binasubije amajwi y'abantu bataka bavuga bati M23 mudutabare, kuko abanyekongo baravuga bati abitwa Wazalendo, ni ukuvuga ngo ni ya mitwe yose yitwaje intwaro, bamwe bagize ya mitwe irenga 200 bahawe intwaro na leta ya Kongo. Ubu rero barasahura, barica. Nko muri Goma amakuru dufite muri aka kanya nuko bagenda bacuza abaturage ibyabo. Rero ayo majwi aragenda agera kuri M23, bigaragaza ko M23 kubigaragaza impamvu irwanira, kuba abaturage nabo bumva izo mpamvu birayiha imbaraga. Bya bindi batumvise mbere, bya bindi batashatse kumva mbere, bigaragaza yuko bimwe mu bihugu bishobora no kwisubiraho bikava ku cyejo, bigahatira leta ya Kongo kwemera ibiganiro, ariko itaba ibyemeye. Igice M23 imaze gufata ni kinini, niyo yakiyobora ikagishyiramo imiyoborere, nabyo byagenda bigena uko ibintu bizagenda. Ariko Leonce nakubwira, wenda hano ku ruhande rw'u Rwanda aho ngenda hose abaturage bakomeje imirimo yabo, abacuruza baracuruza, ababyina barabyina. Nakomeje kubabaza ntese niki cyabamaza ubwoba. Icyo nakubwira nuko hashize imyaka 30 kano gace katarimo amahoro. Abaturage rero byagiye bibageraho, bibaremamo n'izindi imbaraga, ariko no kureba uko leta yabo ibyitwaramo, leta y'u Rwanda uburyo baba bari kumwe n'ubuyobozi bubegereye, uburyo bakorana n'inzego z'umutekano, ubona ko byabaremyemo icyizere, bikanashimangira na mibare y'ubushakashatsi igaragaza ko abaturage b'u Rwanda hejuru ya 99% bafite icyizere inzego z'umutekano. Uyu munsi rero barumva biturika ku rundi ruhande, ndetse ubu bamaze no kumenya ibijyanye n'intambara. Barumva isasu bakavuga bati iryo ni iryayo 23, barumva isasu bakavuga bati izo ni ingabo za leta ya Kongo. Ariko ikishimishije kinakomeye cyane ni icyizere ubona bafite mu nzego z'ubuyobozi, bigaragaza yuko abaturage barahangaha bafite icyizere inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano by'umwihariko. Urakoze cyane Kagabo, mukomeze mudukurikirane uko byifashe aho ngaho.